Tegak bangsa Yahudi sebab fenomena Nabi di Mekah hadir tegak bangsa Yahudi. Orang di Mekah dengku bandung pi Musa kena apa Nabi Muhammad Tuhan puji selamat tubuh Muhammad Nabi Muhammad Tuhan puji selamat tubuh Muhammad Nabi di Mamluk Nabi di Mekah negara Madinah berangkat Nabi sebab nominah Nabi di Mekah hadir tegak bangsa Yahudi sebab nominah Nabi di Mekah hadir tegak bangsa Yahudi. Sayyidina Umar ibnu Khattabi bersahabat Sayyidina Ali lain banyak Dum'azar rumah yang ikut suruh jasa Nabi lain banyak Dum'azar rumah yang ikut suruh jasa Nabi 50 Nabi di Mekah negara Madinah berangkat Nabi sebab nominah Nabi di Mekah hadir tegak bangsa Yahudi sebab nominah Nabi di Mekah hadir tegak bangsa Yahudi. Nadu cerita urung saja sebagai jaminan yang muhajirin antara Mekah dengan Madinah hanya tajio 12 hari antara Mekah dengan Madinah hanya tajio 12 hari 50 Nabi di Mekah negara Madinah berangkat Nabi sebab nominah Nabi di Mekah hadir tegak bangsa Yahudi sebab nominah Nabi di Mekah hadir tegak bangsa Yahudi. Asal Nabi negara Madinah sinanan pio di luar negeri makanan pitan minuman pihan urang nanggonyan hasidra meri makanan pitan minuman pihan urang nanggonyan hasidra meri 50 Nabi di Mekah negara Madinah berangkat Nabi sebab nominah Nabi di Mekah hadir tegak bangsa Yahudi sebab nominah Nabi di Mekah hadir tegak bangsa Yahudi. Orang di Mekah kuku bandung pi Musa kena apa Nabi Muhammad Tuhan puji selamat tubuh Muhammad Nabi Muhammad Tuhan puji selamat tubuh Muhammad Nabi 50 leton